يا نفني لين زمان اللي تبتيتن أنا جرى رسالة فلان تاني من جرا لأنه دبيت بالبارد بتقول تجرا فكرة فلان يا سلام يسوي أنا بيت وتقول يا سلام يسوي البيت مرة جالتي فخواي جرا يو جالس سنوات جالتي إذا من جدا وتتخيل من جرلان أبني جار سنواتي في جار سنواتي متي خواي جرو في ما هلا لتو jechuudha warri jechu jaalatanii weetan jaarsanawaani weetanii warri immoo kophaa jiru jaalatanii weetan jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, shabar kafuni akkam jirtan hordoftoota fi fayyadamtoota faatu biduu jirtanitti miidiyaa fi jaalala kiyya Ani ramu kesana kamu semenjak ada waktu kaya berdua ture Yeronis Ida. Kalau termasuk video rapi di Maliki, memang kuat video rapi sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin masih video itu. Moga bisa dah Eid Mubarak hari itu yang kutte. Nanti itu masih kuliah juga video ini dak ini sudah. Maliki kalau sekarang di sini ada waktu kaya wallahi. Eid Mubarak banget ini sendiri warna-warna kabarnya itu gunung atas itu warna itu le Eid itu amat warna itu lebih warna itu lah waktu itu ya wallah alhamdulillah Rabbil Alamin nasi mudi bakal mengezab dah sehingga bakal itu lagi saya cerita tu itu memang jerah itu video merah benar-benar mau video mami jadi curah video merah ini mana video merah Takkan ada di sini ada waktu tu hanya hari-hari aku kulitan kawahian jera. Ewan ini tidak ada itu kawahian jera. Masa kulitan kawahian jera. Sidang orang kawahian sih. Itu orang namun macam ni begitu ni himpan. Mereka santai jera sudah. Takkan ada waktu tu yang. Wallah, ani ni nak ada. Ani video grand video itu ani seperti kor grand video le berdiri tu bakma cerita sudah amma ani video dalam meja video le lagi tunjuk wallahi karena itu sudah dekci sini saya cuma aku bakal bikin cerita insyaallah saya lebih dari aku tu ani hanggang pada ni hamesu ande Tuhan tu saya bagi yang berbadu malu hutan Kami toko dengan itu Anggap perlihatnya ni wah siapa tu sudah lihat itu punya TV. Kata dia dah itu terkhiya sudah ni video ni itu tujuan kalau siapa ni aku mau buat konten dia juga itu sudah dibaca ni. Kata dia itu dia dah tahu tu dia kalau siapa asli itu saya rahim ini warna hindi ni sudah aku mesti Masih nak kuat hidup abdi, juga anak isi ni juga dah gini. Malu pun nak masih nak ulang ini itu ni mau bulan dah ada film ni dia dah ada film bisa. Isi ni aku makan juga itu aku hidup abdi. Kata nak mana dah itu saya jual dah yang selagi jerasa ni dia tunjuk. Ini video muka juga isu itu dah ada juga. Kita di sini jalla wallahu nanti semua alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam bermain agar jual dah di sini ada itu dia takkan tu wallah harap sini dia ada alhamdulillah mana jerang ada macam jalla di sini dah mana sabah yang juga mudah ni cudani selain kebata wade hamane ni jinjirati hamane buat ni jinjirade itu terus rayani video rawa itu Amun maliki kawahian berarti cuma itu berpergian yang tahu jelas itu belum mana. Aku masih belum pernah tahu cerita itu hanya dua di sini cuma dapat dah perkara sendiri. Wallah yarani itu. Takkan ada di sini ada waktu terfikir. Wallah alhamdulillah rabbil alamin. Wariani ya anak ni yang zaman ada di pertiatan. Ani jara rasa di pemerintah yang cerah dari berbarat itu juga. Terus orangnya sama di situ juga. Perhatian sama yang video datang dari sama di situ. Ini kemarin jalan sih pakai wajib lah, yo dari sana jalan deh. Ini nyawa di tempat sudah.
Taganaatiin isiniin daawwattoota kiyyaan namni jaalan qabne jaarsa namaatii miti kophaa jiruu fi maal kana laalattu jechuudha. Warri jechuu jaalatanii beekan jaarsa namaanii beekanii warri immoo kophaa jiru jaalatanii ni beekan jechuudha. Taganaatiin isiniin wallahi daawwattoota kiyyaa alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi ani wallahi ma jiru muslimina guru harka khaira harka yarati dalan oranti chati dese sabona taganaatiin isiniin daawwattoota kiyyaa waniin qabadde yaadde guddoo miti walumaan isin raabadee fi mangana qabadde isin dhufan isiniin wallahi inshallah rabbi jeegana video guyyaaraan isiniin taganaatiin isiniin daawwattoota kiyyaa waan video tiyyaa gurma daawwadhaa warri maatii tiyyataatan like fi comment kan daawwatan isiniin warri maatii tiyyatan nama maatii dabalamaadha. Arra waliin qabadde dhufee yaani uummata qodaa uummata sana bira inshallah rabbi jeegana video break daawwatu dhufnaa moshannana akkasuma walkeessa ni jira akkasuma yoo rabbi jee walitti deemna daawwattoota kiyyaa wallahi namoota mara jira dhala musliimja akkanaati wallahi ani du'aa godhaa fi musliimja irraa mutinaadha ani du'aa godhaa fi du'aa deessanii cinaadha abbaadha bakka jiru hin beeynu as jira jechuudha bakka jiru hin beeynu akkanaati wallahi du'aa godhaa fi rabbii yoonii fi jiraatanii rabbi sagalee isaan waa dhageessisu jechuudha. Nagaa yaani rabbi nutti haadhisu jechuudha. Dhuma hundaa warreen jireenya dhiisa qotaan jechuudha itti raawwannu jiru. Takkanaati wallahi yoonii fi naan jechuun daddabalee abbaa ilmootii jaartii qabaa ilmoo qabaa ilmoo isaa daa'ima ilmoo daa'imni izaama jechuudha abbaa feeti. Rabbiin nagaan maatii isaa keessatti isa hadeebisuu jennaa jechuudha daawwattoota kiyyaa. Takkanaati isiniin rabbiin nagaan waan isaatti isa hadeebisuu karaa nuti ilmoo warra jechuudha cimaan darbee. Takkanaati wallahi daawwattoota kiyyaa imana irratti illee hidhaamiti garuu ammoo hojii takka jalaa na nyaate ammaa fi inshallah ta'ala rabbitee viidiyoo biraatti walitti deebinaa walitti viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaan viidiyoo ijaarra waa xiqqishoo jechuudha ammaa inshallah rabbitee viidiyoo biraatti hanga